Omwihanga lyona districts munana zonka nizo ziragayirwa mu entebeekanisa egi. Omu rukiiko rw'okutebeekanisiza byona rwakorwa erizooba omu rukiiko horo mu Kabale. Ronald Murungi omuhango kurwa mu ministry y'ebyamataka nagira ngo kwija kwavo ni kwijaho bwanyuma ya kanso ya Kabale okuhinguza ngo habaho physical plan y'omwanya ogu ogurikuza kutungurwa. Omulimo guno guli bujunanizibwa bwa district physical planning committee mulinga iteeka litugamba kuteekaho kuleetaho embeera y'okutandika process district physical planning committee because na general district leadership ya Kabale tukwenda tugisima prioritizing activity yokutera plan yabo ya district. Murungi nagira ngo bahiza kutunga ebiteekateeko by'abebembezi nibija kuraba mu mwanya ogu ubwo bari kukyondoza bashabwa. Batwe ebiteekerezo byabo on the strategic level biki bibakwenda bibe mu plan eno. Miriya tugume omuhezi wa chairman wa district ya Kabale nagira ngo ecyo batwire cyaza kushyikirira ubwo aba ministry babahikaho. Twaza kuganyirwamo kureba ngo twamanya enkozesa y'itaka ryitu iriraze mu kutamu town aharaze kuzamo amashanyarazi aharaze kuzamo ebintu birasa kutuyamba nk'abantu kandi baheza kora physical development plan itaka ryitu riragira vari. Abandi bebembezi bayereke barukwe na government okore obwo harimo kishayi cyenyonyi imihanda amarwariro n'ebindi. Ngo turacira kutungaho abaramuzi bararugaza Rwanda baraletwa Katuna kandi cyo bireshira bateganisa bari kwijane motoka kirabasa kwabera ize kugira ngo babase kuruga Rwanda International University bije muri Kabale bakoze sendeje. Omanya gwa Kabale nugumanya munonga habo y'uburambuzi byinji kandi abantu nubabanu bija ahanyanja ya Lake Bunyonyi hamwe n'ikibera cya Wind Impenetrable gasha kwa Job na manyo muri Kabale.